Orang cinta ke Nabi, ciri-ciri orang cinta ke Nabi, orang yang kecintai yang mencari Nabi. Dan cinta Nabi, ahli bait. Dan cinta Nabi, agama. Dan cinta Nabi, sahabat. Dan cinta Nabi, mula. Nyonya hanya tak cintai, jangan katakan tidak cinta kepada Nabi. Faham? Walaupun video di macam darah kita mah, kita selalu kita tolak. Dia ada semua sahabat laknatillah. Abu Bakar Malik laknatillah, laknat ya Allah. Dari para ulama, mazhabul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, pakai bukan namanya, malah itu manusia biasa. Jadi mereka itu bukan pecinta Nabi.